složio bi se sa Tomom da je mogao i malo bolje se organizuje ovaj termin, ali to su jednostavno stvari na koje mi ne možemo da utičemo, kako je njima, tako i nama. Jednostavno takvim detaljima i ne možemo se opterećujemo. Tiče nas samih i same utakmice, kao što smo rekli ranije, vreme da vratimo ne možemo. Ono što možemo u trenutku jeste da pokušamo pobedimo Belgiju tamo, bez obzira što su neku ruku oni favoriti. Naravno da bismo svi mi voljeli da je situacija u grupi drugačija i da ova utakmica odlučuje recimo u prvom mjestu u grupi, ali jednostavno situacija je takva kakva je i naša je obaveza iznad svega da pružimo iznad svega profesionalnu partiju i zašto ne da se vratimo u Beograd sa pobedom. Trenutno nas je petorica, ali obzirom da još nisu počele pripreme, vidjet ćemo da li ćemo svi petorica ostati na okupu. Ove godine je smanjen broj stranaca za 1, dakle moći će 7 bude u protokolu, a mislim da nas trenutno u klubu ima 8 ili 9, tako da sigurno će biti još odlazaka. U zavisnosti od toga možda nas još neko pojača, zašto da ne iz Srbije. Još uvijek je sve neizvjesno, ali svakako da mi je drago da nam se i Lola priključio. On, Neca i ja smo već dugo igrali zajedno i to je pozitivna stvar. Volio bih da svi zajedno ostanemo na okupu, ali ako ne bude tako, siguran sam da i oni koji odu da će otići u bolje klubove i jednostavno ajde da sačekamo da vidimo kako će se stvari razvijati, ali svakako smo svi zadovoljni što smo bogati za još jednom Srbiju. S obzirom da su te dve reprezentacije na deobi prvog mjesta sa istim brojem bodova, jasno je da obe reprezentacije imaju jedan visok kvalitet. To su pokazali i u dosadašnjim kvalifikacijama, to pokazuju i njihovi igrači u svojim klubovima. Mislim da je razlika te dve reprezentacije u odnosu na nas jedino u bodovima, jer i naši igrači igraju u top klubovima i napravili su velike rezultate ove sezone i stvarno je šteta što je ta razlika tako drastična. Mislim da je, ajde u neku ruku, Belgija kompaktnija kao tim, dosta dugo igraju zajedno i ovo je jedna reprezentacija koja se stvara još iz mlađih kategorija i to je jedan od najvećih kvaliteta njihovog tima. Što se tiče reprezentacije Hrvatske, mislim da su oni iskoristili svaku šansu koja im se ukazala u ovim kvalifikacijama, čak su dobijali i utakmice u kojima su bili slabiji rival, ali jednostavno to je fudbal i na nama je da mi svoje šanse koristimo i da pokrenemo.